Kapitan Inteng. Hey! Ay, ipagunta dito yung igit ti kalsada dagiti baka ko. Sige, Hanggail. Nabanugak. Mabisinak pa yan. Uray sa Hanggail. Ay, inta di tatersina ni kagawad ko anang. Tagumatang ta iti tinapay kandanum ameryendaan ta. Ang urayan ta, iti urayan ta. Wan, Hanggail. Awan pa'y medya urayan ta. Adto iti danom kan tinapay, Kapitan. Ay, agyaman na kagawad. Natalang anda pamudpud ni Kuwarog. Kan pamudpud kumutan ah. Ay, nabayag ngamin tayo urayan mi ataw. Agumatang itiba kami kan ni Kuwarog. Hush! Nay, upat mangagpay so tibaka nga adda di taigid ti kalsada, Kapitan. No kasta, sagdudwa kayo kan ni Kwarog iti baka nga ingguyod? Una, sanay kami kan ni Kuwarog iti ginuyudan iti baka. Udno dahi ta, kagawad. Ay, naimbag man? Ay, na. Ha? Antay ta, Hanggail. Sumunga din tay elf nga umay mga lakadag iti baka ta. Ay, isungag pa iso. Oh, adto iti sangagasut aribo a pisos, Kapitan. Bayadak amin dagiti ingguyod yung aupatabaka. Ay, agyaman na, Leo. Sige, Kapitan. Ket no adda pa ilako yung abaka, awagan dakto kuma. Ken ibagayo ti presyo. Ken no sa dino a lugar ti umaya. Ha? Ay, wala. Ay, basta sika. Yawag ko adagaos no adamanan mabirukan mi kan ni Kuwarog abaka. Wano, maak. Agyaman akmat kada kayo, Kapitan. Sangapulo. Ken sangapulo manan arriba. Ay, kateng-kateng tinaipatong iti kwartak. Wais ka talaga, Inteng. Dakkel dahi ta, Hanggail. Iso nga idakdakkel yung kumamit ati bingay ikaw. Matoy. 1, 2, 3, 4, 5. Ha? 5,000 amin titid ko abingay mao. 5,000 lang. Idinto tada kayaw. Talong asagli 5,000 a pisos. Gusto day ta natangdan mo. Kandi mo man lalaangan tinted ka, tadakilan day ta para kanyak. Tani, dakil ang nabawas iti income ko ita. Anya? Ay, nagrigatan na ya. Ti awan pulos makukwarta na akas kanyak. Amay sala babaunin ti angkel na. Na, Kano ak nga taayamot amaadan iti adu-adu-adu a kwarta. ay saan aday ta ti panunutan. Ay, agagawa ka kiti mapanagsapol iti baka mabalinta agatagain. Tapno adamanin ilako ta kaniliya. Di adan to manin takwarta. Unang niya, siya Hanggail. Enteng, ang mga numaliwayam metten ti trabahom kas kapitan ti barangay. Daytan sa metten aglaklako iti baka ti in-into naram. Saan bet? May sa. Adamot ni Kuwarog. A sidekick ko. Oh, Anya a sidekick? Ay, mangrugi ka manan, Inteng. Ha? Ay, unay kalakit din, aya. Anya ti kayat mo nga isaganak akanunta. kwa. Nagluto ka man iti sidekick. Anya asad cake manan asasawam. Hot cake kunam Isumot lang nga iso. Agluto ka. Tamasa pa kami itakin ni Kuwarog ang mapaniji ka bagay-bang barangay. Barang adamanan baka ang makita mi ijay. Andan to man pagkwartaanin. Siyak ni Badong. Damaagak man. Sika ka day. Di gumatgatang iti baka ngal alaan ni Pari Inteng iti kabangibang alugar? Siya nga rod, Tata Badong. Adda ka di mat baka mga ilakom? Ibagam lang numano. Tanog sabat ti presyo ta, bayada ka dagos. Ay kumaang arod. Angam, awan mo't baka. Mabalin nyo latamat ti agsapol iti gatangan nyo abaka. Sayon to ilako kanyak. Ket syempre,
Adan to matpatong yo Tata Badong. Ay, kasjay. Ay, sige man nga raw. Aramidag timbagam. Kompetensya ni Kapitan. Kahit, abay ni pare inting laeng ayatam mo na tagbiag. Kahit pangalaam ngay nga rod iti kwartam nga usaram nga agbiyahe. Diskartik matanday ta, tuyang. Adaan mo ka pamuspusan, ngamjak pala ibagbaga ita. Anya? Kwin-kwintaek ngamin ti paglaklakwan ni pare inteng. Ay na, dakkel mo't sika. At damot maganan siya na sika. Agasam ngay dayta. Imbagkin ni Kapitan tada kwarta na. Adda kapital na apaggatang nakadagiti baka nga ibiyahe na. Basta. Padasik mo taglakaw. Kan agilakaw iti baka. Tapno at damot maganan siya atuyang. Agbayan silag man. Dakkel kan bayat ti pamagi da ito'y abakaan niya, Kwarag. Unang kail. Sigurado ang nangina ti bayad dayta no mailako ta. Aguray ka mataawagak tuman ni Leo. Ibagak nga da na idumduma abaka dito'y anaalata. Iti kabangibang abarangay. Kwarta man na nakatangkatang kunayo ano mailako ang kail. Ay, nagdakkel ti pamagi na ko naman. Parating si pare Badong Pare! Itatapag ang agpaysa. Da kayo mat kinikwaraw. Tinakaala iti baka ang nakitak ide. Anya? Nakita mo da ito'y ide? Talaga? Wen! Imo na ang nakitak da ita baka. Yay. Ngam da kayo mat gayam tinakaala. Bayadak kumaidain. Ngam ada na pa nandiyakin kukwa. Aya. Ay! Iso ano kaya't yaw kinikwaraw. Siya kung tigumatang iti dayta abaka. Ay aguray ka pa'y aparay. Takasaritak ni Leo abayer ko. Bareng madano na iti kayat ko apresya. Dahito yung nga rod baka ti kungkunam kanya, Tata Badong. Wan, Leo. Oh, dakla niya. Dakkel nga agpayso, puro anang isit. Saraan ken nagtayag abaka. Nonya ti kunam. Bayada mon ita kanyak timbagak apresyaw. O sige. Bayadak nga rod iti kayat mo apresyo. 60,000 pesos, Tata Badong. Oh, yes! Ato yun ti 60,000 pesos. Oy. Anyang ay, iguyot kun to'y baka, Tata Badong. Ha? Ay, agure ka pa'y, Leo. Apay? Ay, agure ka pa'y. Saan akaraman iti presyo, ti panangguyod mo? Ha? Siyak tulatan ti makamo amang yagkin kay ti baka. Nakas jay. Sige Tata Badong. Di kag danag. Ibagaktukin ka ti lugar apagkitaan taliyaw. Alang arod, da kayon ti makamo, Tata Badong. La. Ay agtal na kakwaro. Awagak itabot lang ni Leo. Ha? Awagak akastoy. Ay agriringan. Hello, Kapitan. Ay hello Leo. Adala kong itaabaka. So ano kayat mo? O may mo kita na jay turod anang ipagudak? Gusto ko mga agpaiso ngam adamot tan kaalak adak kalabaka, Kapitan. Anya? Ngam sana bale, adan tumanan aldaw nga umay kami agsapol iti baka agatangan mi. Nawan sa bale makagatang, sakto madlang ti gumatang. Ay sige nga ron. Next time. Kamaudyanan na. At damot lang igam ko ita. 60,000 pesos. Nay, Badong, nagpuskol matan day taigam mo akwarta. Nangalaam iti ado akwartam.
Ikabil ko iti bulo sa tipulok, nga da iti batog ti barukong ko akas to. Yup, apa! Saak tumapanitayan ni Parenteng. Bungo namat iti papel sa mo ibulsa. Saan akas ta makikita? Ay nasaysayatan ti kasto ituyang. Tapno saan ako naendag iti daduma dita, nga isudalaang tadakwartana. Iparparang mukit den takwartam. Sige tamangan no adda makakita amiron. Sigurado, hold upon da ka. Saan to ka na nyo may daliyaw dito'y lugar tayaw, inton sumarunaw paray. Iso asya kung ti gumatang iti bakam. Sige, gatangam. Tapno di mumut ko na. Uray itad ko kan ka itinababa apresyaw. Ay, agyaman nagpare. 50,000 only pare. Nababaday tan apresyo para kan ka. Ako pare, di la mabalin niya uray bayadak iti 40,000 pesos pare. Kawar ko magtanati sa nga 10,000 pesos. Anya? Pangasim ka din pare. Uray atag kumpari tamay. Di pa ka 200 pesos lang ang tipatong ti kwartag. Sige man langin. Tawar mo. Ay, thank you, pare. Anya, in bargain mo lang arudan. Tinawaran na paila ang tiba kayo kan ni Kwarog. Diyak ko maitid. Ang napilitan tawan mat ngarod pangalaak iti ipakan mi aroot iti baka. Kasimut lang no awan makan na iti turod anang ipagudak. Ay, sino ngay nga tatin ang ilakwan ni Pari Badong iti inala na baka? Diyak mo tinadamag day ta. Kagure katakasaritak to ni Kwarang. Tapaliiwan na di Pari Badong. No asinaw ti pangilakwan nanto iti baka. Ay katuan tano mabalain. Isubliyo lang ti kwarta ni Pari Badong. Ta siya kon ti mangtad iti bayad ti baka. Nimit laang Leo tinangilakwan ni Kabadong iti baka na Kwarog. Nakitak ngayon sabat na dita kalsada ken ni Leo ti baka. Aya? Manungay nga tati panangilako ni Tata Badong iti baka. Jak amo Kwarog. Damagan yun to akin ni Leo. Manunga tinangilakwan kan ka ni Pari Badong iti baka na, Leyaw. 60,000 pesos, Kapitan. Anya? Kaano pa'y abinayadam ti baka na? Hindi pa ilan na panalawas, Apay ka di? Kastagayam. Awan. Dinamag ko lang. Tingay ba kayo ngay bagbagayo idi kanyak? Ayan na ngay. Kat no isotiin lako na kan ka da dya Pari Badong. Anya? Linibas na gayam ngayon lako kan ka, tiba kami kan ni Kwaraw. Nukasta. Angin lang, tinagpunam anagilako iti baka. Nagturad kamatan anagaramit iti kastakin ni Kapitan. Utek laing ti kasapulan, tapno makakwarta ka tuyang. Tilar aramidam. Mabalen apangguraan ken kadayta ni Kapitan. Numaamuan dakin ni Kwarog ti inaramid mo kadakwada. Ay na, balsen na ka. Di naktiramraman Tila sasawang mo dita. Aguli magkakatilaing, siyak ti makamaw. Karting ang Kwarog. Masapol na makadanon ta adagos iti balay da Pari Badong. Dahak lang dito malikodan niyo wanggay. Talaga at tiri-tirat titenged na. Tiri-tiran niyo titenged ni Tata Badong, angkay. Makapasurong ti arami da dya Pari Badong. Kinapod na. Dandan ni ak matali mo daw idinangag ko timbaga ni Liyaw. 60,000 kano ti panangilako na. Idin taw ta nagbaba apresyaw tinangtad kaw. Ay, una yan. Sa urday dya Tata Badong Agsaga na itakanyak da dya Pari Badong. Angkay, ni Tata Badong ti masabat ta. Ay, nasaya at mait. Da kayo matgayam dayta, Kwarog, pare. Kaya't mo ta tiri-tirat tatangad mo,
Apayan pare inteng. Anya ti basol ko kan ka. Ada basol mo kanyak. Ayan tinaglakwam iti baka nga inlakom kaniliyaw. Masapul nga ibingayan na. Tanagdakkel ti patong mo, salbag ka. Ha? Ay, tumaraya siya! Agsumli ka pa eh! Parenteng, kwarog, imayak, tapno agkidawa kiti pamakawan nyo kanyak, ay madeti naramig kaw. Talaga ngamin ama diti naramin mo kanyak. Agasam dats ngay. Libas mo nga napaninlako, tiba kami kaniliyaw. Jakpay na amwat. Aklo nakabasol ko, pare. Ay, ikarek. Ay, jak tunol ulitan di kasdekan ka, pare. Ay, kasyan nagmatan, pare. Mamati ka! Sige kit din ang Kyle. Ha? Tiri-tirin yung titingad ni Tata Badong. Tapnog nakam. Paiman. Ay, sana. Ay, pangasiyaw. Si Kamot Kwarog. Tilay bagbagam kinangkil mau. Ay, sumardeng ka man. Makatitilang di tanghiwat mo. Ay, pare. Ure pagmultaan nakitan. Basta di mo tiri-tiri-tirin to'y tinggad ko, Ay, agbalbaliw akon. Agsingsingput akon, pare. Please, forgive me. Ay, Tata Badong, saan ngamin anasaya at tikasta nga inaramid mo? Iti pa'y mismo akong parem. Ala, aganos ka. Noanya ti panusa nga ited da kapitan ken kwarog ken ka. Ang amsakbay na, kaya't may mga nakablaawan da Flor de Lisa Bing Costales, Ivan Costales, Judith Castro, Tony Castro, ken ni Mina dita number 1 Tobacco Section Black Market, Baguio City. Naragsak a panagdengdeng negyo amin. Ala sige! Ditang tinagdibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Mensig Carino. Ken iti direksyon Virgie Bagley. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangat